Kershanpura ke West Khasi Student Union halor kimat dawa ke dorbar senong ya ke company Shri Shakambari Ferro Alloy Private Limited ke Beningkong ke seng West Khasi Student Union haman kipor ke jui terilang ringkat-ringkat bat ke senong riwyang haba ki don kam ya ke seng ki Juliet Kershan haba den ke jingsha le don bor ke jingsha pentil ya ki nong song senong ki nong bela terter kabar kaseng ka kermenru lingba ka jingyalam bastan ka dorbar kan khmi banya habaya dei bat ka kam thung jam ka dei banlong da ka bakhoi ba ki jing penchisha bat ki jing siu ka dor bela kat kum belabu da ka sarkar kabalai kaseng ka kershan shispa persen ya ka rai jong ka dorbar snong batat hadu banda urlong ki jingdawa kimdei ban island ya ka factory ban play kini kimat baka da basnong kadawa company ni nakaliang kaseng ban ni nakaliang kisamla na po west kasihil ni ay kisang pura but ngingit scam badalong kuno kan siso lani da kata ka jingit scam jingi kalong ba kinong pinyai ni basnong ki ba kam start ban kila ban rai ikanunu karai namta kalaway jugi pateng jumpo kasnong bakatai halon kimat badawa nakaliang kasnong ruyang ngiru mata ngi dapat kicing sukia ba ngi don kata kicing na yang ngi kinong elam ba kita ki samla na po west kasihil ngi kwa ban yawer mengkot gei kabala debjia anti kasnong ruyang ba ngi de bendon kata ka musim banyak terilang baki nama ki makiru kidan hapdeng kecing ele ya kesan papura kesan riwang morka rukom tungkam tunjang namar belengi om bang ya kesan papura marbun sin national riwang kilawan mi sangi nakadaw ba kila sube kam dak balik don bor pi hapor national riwang kadikowe kataka opportunities yang ikum kita kikun kasi bangin yo kam hari menta 90% hapok kataka factory riwang ki nok trai kidai ki barjela bab ya kamet ki alut so bekar ya kasien wayan ikasi bab undi tak taru onda kila ai kam ai jam ya ki khun kasi jungi hamto gila torchor bab onda kila torchor ki seshube bet kam das usia wat ya ka bible la ka jokiru bab kani ka pelong yangi hatu ki por beladat nakal yang jong ki on kerpat dingi to yarap lang bat menta ngi ba ka junyat kinong penyat juga senang menta ki long sha kita kiba start bat ni aji ro ka pura ya senang riwang bat ki ai ka ba ki le bat ki dawa ni kamat ba karung kam tung jam ka dei ban aino dak appointment letter bat ya ka dor bible la ka de menyat kat kum ki balabu ka sarkar bat hawa kalian ngai ka jeksan pura ya senang riwang namar kal ale ek bagi bamun suah kimla banle